Da li mesta oblasti antičke Sparte svedoče o srpskoj istoriji ovih prostora, saznaćete u današnjoj emisiji. Dobrodošli na Srbionik, srpski svetionik. Srbionik osvetljava srpsku stazu potopljenu u duboku i mutnu vodu. Vi ste svetlost ovog svetionika, pa tako odgledajte emisiju do kraja i širite reč. Ne zaboravite da kliknete u znak podrške i zapratite kanal kako biste dobijali automatska obaveštenja o novim emisijama. Koja saznanja o Spartancima ima jedan prosječan Srbin? Spartanci su bili vojnički organizovan narod drevne Grčke, poznati po strogoj disciplini, vojnoj obuci i oligarhijskoj vlasti. Najveću slavu stekli su herojskom odbranom kod Termopila 480. godine pre nove ere pod komandom kralja Leonide I. To je sve naizgled krajnje logično jer smo u školama učili da je Sparta zapravo bila grad država u oblasti Lakonije u antičkoj Grčkoj. I sad vi meni recite kako posle svega postaviti pitanje tipa da li su Spartanci imali veze sa Srbima ili sa Slovenima uopšte? A jedino ludački hrabro, i to više ludački nego hrabro, jer je po ovom izrečenom već sve objašnjeno, pa tako nema dalje. Ali hajde da budemo ljudi, to jest ludi, pa da ipak postavimo ovo pitanje, jer danas normalni ne postavljaju pitanje. Dakle, da li su Spartanci imali veze sa Srbima ili sa Slovenima uopšte? Usuđujem se da kažem da istorija ne nudi baš previše dokaza po osnovi kojih bi mogli da potvrdimo tako nešto. Međutim, jezički dokazi su nepobitni, a toponimi dokaz za koji ne treba čak ni poznavanje tog famoznog grčkog jezika. Kako naš narod kaže, ako koza laže, rog ne laže. A mi Srbi, iako smo često kao rogovi u vreći, dobijamo kao takvi vetar u leđa sa raznoraznih strana, često i odande, odakle ga najmanje očekujemo. Tako ću uz toponimske dokaze koje ćete jasno vidjeti na mapi priložiti i analize jednog nemačkog i jednog, verovali ili ne, grčkog autoriteta i struke. Njih dvojica zajedno potvrđuju srpsko poreklo brojnih mesta u oblasti antičke Sparte, od kojih sam izabrao samo ova koja vidite na priloženoj mapi, a kako bih stigao da zaokružim jednu istraživačku celinu u vremenu kojim raspolažem. Dobar deo ovih mesta analiziram u mojoj knjizi Najvažniji srbonimi Grčke, gde, pored najvećih i najbitnijih grčkih toponima srpskog porekla, poput Atine i Soluna, analiziram i nekih 200 toponima na Peloponezu. Ovdje ističem za nas ključan podatak, a to je da su ovo sadašnja imena mesta u oblasti drevne Sparte. Dakle, mesta koja postoje i dan danas, posle svih promjena toponima koje grčka država sprovodi u posljednjih 200 godina. To jest, kako Grci vele, posle svih promjena stranih toponima na području Grčke. Jer to zaista jesu toponimi koji su Grcima strani. A zašto? Procenite sami na kraju ove emisije. Selasija, seljaci, po istoimenoj srpskoj reči, množini imenice seljak. Selce je također mogući izvorni naziv mesta, kako navodimo u pomenutoj knjizi. Loganikos, lugare, naš životni prostor, naime, vrvi od toponima osnove Lug. Lugovo postoji u opštini Istok na Kosovu, ali i kao naselje u Somboru, na primjer. Cerija, posmatrajući druge helenizovane toponime Peloponeza, poput mesta Cernica, što je prema nemačkom slavisti Maksu Fasmeru glasilo Crnica, Cerija bi izvorno bila Crnja. Međutim, grčki jezikoslovac Fedon Malingudis daje izvesniju analizu o srpskom poreklu ovog mesta, te veli da ovaj toponim dolazi od srpske reči cer, imena za vrstu hrasta, baš poput planine Cer u Srbiji. Kastorio. Poput mesta Kastorija u severnoj Grčkoj, ovaj toponim se prema Grcima odnosi na mesto Dabrova. Međutim, Kastorija je u naših predaka bila Kostur, što potvrđuje i nemački slavista Max Fasmer. Agorjani prema Maxu Fasmeru su izvorno glasili Gorjani, te ovo ime dolazi od naše reči Gora, kao i mnogi drugi toponimi u nas. Kao i sva prethodno pomenuta mesta u oblasti Lakonije Peloponeza, odnosno drevne Sparte,
ovo mesto naravno ne nalazi nikakvo jezičko objašnjenje u grčkom jeziku. Moje knjige možete poručiti pouzećem ukoliko pošaljete svoju adresu i broj telefona na datu e-mail adresu. Kladas je mesto koje se nalazi nekih 5 km severno od grada Sparta. Prema Maksu Fasmeru, ime ovog mesta proizilazi iz srpske reči klada. Prema rečniku Matice Srpske, klada je neotesan komad stabla, to jest balvan, odakle dolazi i grčka reč za granu. Kladi. Fasmer isključuje grčko poreklo imena mesta, što nije ni čudo, jer Grci ne imenuju mesta po granama drveća. U nas, međutim, ova srpska reč imenuje brojne toponime. Tako imamo grad Kladovo na Dunavu u Srbiji, potom grad Velika Kladuša u Bosni, opštinu Kladanj u Bosni, potom Klada je naseljeno mesto u sastavu grada Senja u Ličko-senjskoj županiji u današnjoj Hrvatskoj. Zatim postoji naselje Kladurovo kod Petrovca na Mlavi u Srbiji i tako dalje i tako dalje. Naš veliki jezikoslovac Petar Skok reč klada dovodi u vezu sa našom reči kladenac, a nju sa prvobitnim oblikom hladenac, gde je glas H prešao u glas K. Iz tog razloga on reč kladenac navodi kao praslovensku, te je grčko poreklo reči potpuno isključeno. Kaminija, kamenica, odnosno kamenovo, još jedno mesto srpske etimologije, osnove kamen, o kojoj pišu i Nemac Max Fasmer i Grk Fedon Malingudis. Ova reč u grčkom ne znači ama baš ništa, baš kao ni one prethodno navedene. Imena mesta srpske osnove kamen ima širom Grčke, a sama Kaminija je mesto koje srećemo i u drugim delovima Grčke, od kojih je možda najpoznatija Kaminija Pireje, naselje u sklopu istoimenog mesta kraja Tine. Gorani. Verujem da ovo mesto ne treba posebno predstavljanje ni posebnu analizu. O grčkim toponimima osnove Gora također pišu oba pomenuta jezikoslovca, ali i mnogi drugi autori. Oni se na prostoru Grčke i dan danas posle svih promjena imena mesta u posljednjih 200 godina ponavljaju samo tako. Inače, Gora se na grčkom kaže Oros, a o jezičkoj vezi ova dva pojma detaljno pišem u mojoj knjizi Moravac Grka Zorbe. U nas ovakvih toponima ima toliko da nema potrebe ni da ih nabrajam, ali eto vi biste možda mogli da navedete neke koji su vam poznati kako u Srbiji, tako i u Grčkoj. To jednako važi i za one širom Evrope, ali i van nje, ako znate za takve. Gorica. I šta sad, jel kao treba da dajem neko objašnjenje za ovo mesto? Gromuša. Ovo je izvorno ime mesta prema analizama Maksa Fasmera za toponime iste osnove širom Grčke. Međutim, moje mišljenje je da se radi o vokalizovanom obliku našeg toponima Grmuša. Mesto Grmuša postoji u sklopu grada Bihaća u Bosni, na primjer. Verija. Poput mnogo poznatijeg imenjaka u središnjoj Makedoniji na severu Grčke, ovaj toponim dolazi od srpske osnove ber, za ovna, kako se nekada zvalo ovo mesto. Mi imamo mesto Berane u Crnoj Gori od te iste reči, Beran, odnosno Baran. Verija nije ništa drugo nego grčki izgovor ovog imena mesta, kako objašnjavam u svojoj knjizi Najvažniji srbonimi Grčke. Vrestena. Prema Maksu Fasmeru, ovo mesto je izvorno glasilo Brestnica, to jest Brestovo, od srpske reči Brest. Ovakvih mesta u nas ima također koliko vam volja. Eto, mogli biste i tu malko da me dopunite, pa ostavite vama znana imena mesta u komentarima. Vasaras. Prema postojećim etimološkim objašnjenjima za mesta slične osnove Peloponeza i ostatka Grčke, ovo mesto je izvorno glasilo Vršac. Eto, toliko za danas. Nadam se da vam je priroda toponimije Sparte posle ovoga malo razumljivija, te da po osnovu istog sami možete da zaključite da li su sva ova slovenska, a i da ne kažemo srpska imena mesta, nastala usled epizodne uloge Slovena u dalekoj prošlosti, pre više od 1000 godina, kako tvrdi zvanični stručni stav. Po osnovi toga zaključit ćete da li smo svi mi ovde zapravo ludo hrabri, samo ludi ili pak nešto treće. I šta je to treće?
Kad smo kod hrabrosti, može se reći da je to danas najvažnija osobina koja je pripisana Spartancima. Spartanci su tako sinonim za čojstvo i junaštvo. Vi svi imate uvid kako u našu, tako i u modernu grčku istoriju. Pa sami procenite kome se pre može pripisati ova osobina. Srbima ili Grcima? Ostavite svoj komentar, a ja vas pozdravljam do sljedećeg srbovanja na ovom kanalu.